Saudara, Amerika Serikat menyebut Rusia diduga memberikan informasi intelijen kepada Iran yang berpotensi membantu Teheran menargetkan aset militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah. Namun Presiden AS Donald Trump tidak secara langsung mengonfirmasi laporan terkait intelijen AS yang meyakini Rusia telah memberikan informasi kepada Iran untuk menargetkan pasukan dan aset Amerika Serikat di Timur Tengah. Namun Trump mengisyaratkan bahwa hal itu tidak terlalu penting jika Moskwa terbukti membantu Iran. If they are, it's not helping much. If you take a look at what's happened to Iran in the last week, if they're getting information, it's not helping them. I don't know, look, they can give all the information that they want, but people they're sending it to are overwhelmed. Russia would be overwhelmed too. Anybody would be overwhelmed. Wang Yi, Menteri Luar Negeri Tiongkok, bilang bahwa perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran seharusnya tidak pernah terjadi karena tidak menguntungkan pihak manapun. Wang Yi menyerukan penghentian segera operasi militer dan mendesak semua pihak untuk kembali ke meja perundingan. Wang menyampaikan kedaulatan Iran dan negara-negara Teluk lainnya harus dihormati dan urusan Timur Tengah harus diputuskan harus diputuskan oleh negara-negara regional secara independen.今天是3·8。我们注意到，近期呢，美国和以色列再次对伊朗发起军事打击。那目前冲突已经蔓延到整个的中东地区。这是一场本不应该发生的战争，也是一场对各方都没有好处的战争。中东的历史已经反复告诉世人，武力不是解决问题的办法，兵戎相见只会增添新的仇恨，酝酿新的危机。中方愿再次呼吁，立即停止军事行动，防止局势轮番升级，避免战火外溢蔓延。Korps Garda Revolusi Iran bilang mereka siap untuk setidaknya perang skala penuh intensitas tinggi selama 6 bulan dengan kecepatan saat ini. Iran klaim rudal yang telah digunakan sejauh ini sebagian besar termasuk generasi pertama dan kedua produksi tahun 2012. Dan Iran bahkan belum menggunakan rudal yang telah diproduksi selama 10 tahun terakhir yang telah meningkat beberapa kali lipat. تسلیحات هم در راهبرد هم در تاکتیک ابتکار عمل ذراتخانه موشک‌های سنگین بالستیک کروز انواع پهباد و شناورهای تهاجمی متناسب با یک جنگ گسترده یک جنگ تمام عیار یک جنگ طولانی تامین